Asa kau explain kabar sa na na aya penutultan ni man to nagito ba agyang kaya Iran na tenimbagyan agyang kaya Kuwait nagu tenimbagyan pan agyang kaya Bahrain nagu tenimbagyan pan why di pa di maki tunay ni nagpalitan ng potok tuno kat di maka di niya pandi itidawa agyang kaya manan yan na Amerika san sa agyang kana nakaragatan san sa Oman. So sama niya natalawag yung masasangat yung kaya ayamanan niya na Iran. So ginan. So kati panaging Iran target US naval presence as report revealed damage to major US base in Qatar. Ako to tinimba kiran banda Qatar. Gitu ba? Penutultan no nagyang kaya bagwa mga kaya pakatido man. Benda ki inutagan na akwan Iran. Why na kagi sama niya man ay mauulaulanan. Kakataw nira naging Amerika, pagalapan nira ng na ayamanan niya na Iran. Na pagkilay mambuog yan kaya, shout out bayaw, Samgo Bida is watching. Zainal Bukawa Malik. Ayamanan niya na pagkilay mambu. Agyang kaya Iran na subagriran. Kapara siran para kagi ay di siya ni pagkakalaan. Nagi-adun tayo paman na kalap niya supadiyan. Kagupon kalap yagi nga Iran. Namiya ko Iran ng atomic bomb Iran. Nakatatan 75. Si tanong bati sa giyang CNN. Nino kabati ang tanong buog yang kaya Al Jazeera, aug yang utang mga pada news. Tehran target Gulf neighbor after US attack on Iranian military sites. Kate. Ayam yang una nagyang kaya kuan. Ayam yang una nagyang kaya Amerika. Ilaman. Tehran target Gulf neighbor after US attack on Iranian military site. Giyang ko na Iran na tinimbak yan nagyang mga seringan yan na derpa oryan na tigyan o kaya timba ka agyang kaya Amerika si sagyang kaya Iranian military site. So yamanan yan namiyang una si nagyang Amerika auto. At katusan niyo so piano tula ka na si Spire. Apiyamang niya nga Qatar kagia sisagyang ko to last time ni daftar na pendima nagyang kaya Iran sa so mapapris sa asset Iran so miyaran na pamirakiran mapapris pamirakiran na ubakiran mi peto why na di pagyugi ang Amerika nagyang kaya Qatar na inakulan niya na Amerika piyagyo sa pa niya na Amerika tigin na iyo ko din bugin si Iran why. So, sisiguto last update na miya panutulag yung Qatar, miyang batas ko nagyang kaya Qatar, agyang kaya, wala hula mo to na 12 ang tawa ka 24. Oy. So, da pangunutag yung Amerika. Oy. Da bu, miya marandud si Rambu. So, Peter, wagyang kaya Iranian top officials, ay man to atigyan na, so pistok na makapagrana, didlak. Makapagrana atigyan si sagyang kaya, demand at 24 billion apamang ni nagyang aya Iran agi supera Iran na mi putok Iran why agi ang atigyan na kasabo pa na atigyan amay gadi makamoyan frozen asset and warn of the potential kapakaya iya tigyan na amanan yan nakasabo pa sa mala akatidawa niya panutul si atigyan nagyang kaya the US military said na Peter wagyang kaya US military. Adeng ko no to so miyada ka po. Miya salo agyang kaya Amerika ang mga missile agu mga drone launched by Iran towards Strait of Hormuz. Initimba ka tigay na Iran. San sa agyang kana na ayamanan niya na mga barko o di na nabal san sa Strait of Hormuz. Why? Actually, nakanaba mismo sa Strait of Hormuz ka. Badigwa na sumiyaw na sama na so mga naval Amerika na lalangkaw nira na akuan Strait of Hormuz na ginan. Piyaning ba kagyang kaya Iran, niya panutulag yung kaya CNN na tigin na adun ko na miya nga sasalo. Agyang kaya Amerika ang mga drone o agu mga missile. Why? Ang makapupun si sagyang kaya Iranian military. Where Kuwait and Bahrain unreported nagugyang kaya panatigin na Kuwait, nagugyang kaya Bahrain reported fresh Iranian attack overnight na miya panutul pa nagyang kaya Kuwait
nagugyang kaya Bahrain na adno to so kaya timba kaw nagyang kaya Iran siko overnight miya bubasagaw iya tigyan US forces track coastal radar surveillance nagugyang kaya tigyan man buhay United States of America na tinimbak yan man buhay yang kaya amanan yan na radar surveillance agyang kaya Iran. So sama no to na miyango na Amerika. So kaya timbak yan sumiyaw pag yang kaya Iran. So kaya siyaw pa na Iran nalangon no katataguan. So mabagra datara kagya Kuwait na tinimba ka amanan yan na Iran agu siya sa Bahrain sama no to nakamabula siya sa sabala kagya ngaya kuan gitigyan sa mga fresh, ang mga tutulan, away, emerging now, na amanan yan na niya panutulat tigyan nagyang kaya Kuwaiti authorities, agyang miya ka overnight Iranian attack, niya babasagaw ya tigyan na ki-atakar kami agyang kaya Iran, nagugyang tigyan na Nervi Bahrain, siya tigyan sa agyang kaya Bahrain. Kuwait, niya panutulag yang kaya Kuwait Minister of Defense, amanan niya na sirtano na Armed Forces. Niya panutulag yang kaya Ministry of Defense agyang kaya Kuwait na ading kuno to so miya ditikiran pito timan na ballistic missile initimbak si sagyang kaya Kuwait uway sagyang kaya tigyan na kagabi. They were intercepted over a number of resident areas resulting in some debris pulling the ministry said. Na agyang tigyan na pito na yamanan niya na miya nga sasaluiran kon, miya nga diditikiran agyang mga pito timan na ballistic missile akya sabo pa natigyan sa tigyan sa mga splinter, mga debris na yamanan niya na miya nga ulog si kung mga residente. Kagya siyempre, ballistic missile na tinimbakiran natin siyempre, giyan na ng mga popot yan na yamanan niya na miya katana si kung mga civilian. So sama niya, dapat na mga residente, mga residents. So sama niya na dapat na details sa giyang kaya anto na miya nga didisgrasyon. Giyang kaya ko na kiatak na ay manan niya na pambili mo na giyang kaya tunay ni Bahrain agyang kaya Iran sa giyang kaya pamana kaya panimba ka giyang kaya Iran akya sabapan sa material damages sama no to na dako na casualties son. Nagwa din pa nasabad apian tulag yang kaya Ministry of Defense agyang kaya Bahrain na adingo pa to so talo timaman ayamanan yan na missile ang makapupon si sagyang Iran amya nga sasalo intercepted and destroy ayamanan yan na miya nga sasalo Iran nagumiya binasairan agyang kanan na ayamanan yan na mga drone why ang makapupon si drone and missile destroy 3 missile ang makapupuon si sagyang Iran. Here's how country in the region are reacting to the latest development. Katitigyan sa mga reaksyon agyang kaya mga state o di na mga countries si sagyang kaya Middle East. The United Arab Emirates, which has faced repeated Iranian attacks since the war broke out in February, said it condemned Tehran targeting Kuwait and Bahrain in the strongest term. The attack constitute a flagrant violation of the sovereignty of the two countries and a threat to their security, the UAE foreign minister said. So sa manen apsinditan agyang kaya United Arab Emirates, United Arab Emirates nagye sumiyaw na aptimbakan agyang kaya Iran na kyundi magyang kaya UAE, United Arab Emirates, agyang kay ko na manan yan na kaya panimba ka, agyang kay Iran, sisagyang kay ko na duwati man na inged. Aya katero agyang kay Egypt, call Iran action a dangerous escalation that threaten the security and stability kata. So manan yan mga pagarya na gyang kay Iran na detarup kefilta so kuana. Ay manan yan naging nga Iran na inunaan si Iran. Tinimbak si Iran naging nga Amerika. Oriyan yan andi si Opo. Nakunas kano ko ni paimikiran na. Di niyan ketimbak ka Amerika kalabi sa pulo ka oras. Iplalago na pa. Manan yan na sa kawatan atanto. Mas marani tano sa Iran adigyan kaya
Iran to America. Ay kawata naging Middle East. Na mas maranita ron na diging Amerika. Dahil timba ka ni Iran. Yeso ditiro na Iran. Pakawaan niyo si Iran san ka, daabayran rakano kiyugup. Iman to naging Amerika na tinimbak yan naging Iran. Ayam yang una na Iran, ilang ko ta headline. Anta anda seupo. Aya seupan yan na sa kedayaan yan ang military base aging Amerika. Hatatan. Aya tuturusan naging kuha naging Bahrain. Agin na ni paman natutumang kad sa Amerika. Na, giyang Kuwait na tinimbak ira nga Roma tatagu, giyang na mga weapon kaya ito nini. Giyang na mga jet fighter carrier-iran. Na Roma tatagu. Na military base na mala. Na Iran kaya dayaan. Giyang problema si Imambu. Owa. Giyang Egypt call an Iranian action a dangerous escalation that threatens security and stability of the Gulf region and the entire region. The country foreign minister reiterated its support for all measures undertaken by Kuwait and Bahrain to protect their territories and vital facilities. Katan. Peter wag yang Egypt, ano to so panawatuwag yan, akatero yan, natigyan nagyang pinggulaw la Iran, nagitigyan ni piyaka lakalaka. Uy, ayaman na niya na threat, si ko ayaman na niya na security, agyang ayaman na niya na interwa Gulf, o di nagyang Middle East. Uy. The country foreign, Peter o pinagyang country foreign minister agyang Egypt, reiterated, na Peter Iran nagyang support for all measures undertaken by Kuwait and Bahrain to protect their territories and vital facilities. Kataya. Ayaman na niya na piya katan agyang Egypt. Ayaman na niya na di mapiya nga pinggulo lagi nga Iran. Why? Sa miya kalala niya threat si agyang security agyang Gulf. Na piya katan na Iran siya tigin na susuporta na miya agyang ayaman na niyan na Bahrain na ugyang Kuwait si ko ka-protect ta Iran si ko ayaman na niyan na counter Iran. So, gyang Egypt ugyang mapadingin na dasi kanaba siran kuan. Kanaba sira hindi sila nagpagitna. Kaya man na niyan nasusupport ni Ram na gyang dua to na reaksyon na gyang Iran. Gina na. Yakatan era na susuporta nami panatigyan susuporta nami agyang kapindipinsa agyang Bahrain agyang ko Kuwait si Ecuador pa Iran. Normal to. Wana ugid na aya pagilen ro na anta ay tinimba agyang Iran. Na aya tinimba Iran man na rin agyang kana na military base. Kakana ba mismo agyang na pamana Malacanang. Ay tinimba Iran na mga military base ag military equipment. Saudi Arabia called Iran's latest attack a threat to regional and international security and said the strike pushed the region toward tension and instability. Ate, yung mga Saudi Arabia na ay panawatugiran, nagyang ako na latest attack, agyang Iran, na threat na isisagyang kaya security. Why? Agyang kaya ba na niya na Gulf? Why? And said strike pushed the region toward tension and instability. So, yung mana niyan na pag-itigyan ni pagkabagay-tigyan sa mana niyan na tension. Agyang kaya mga country sisagyang Gulf. Agu pagkabagay sa mana niyan na instability. Yung ito ditetak na. So, sa mana niyan nakatagi, Saudi Arabia na piyagiran. Kautuwa. Qatar joined a flurry of condemnation stressing yakin na pupakaileran sa Amerika mambu mata na gini pupakaileran mo sa Amerika kata yung nga Qatar join the flurry of condemnation stressing the need to spare the region the repercussion of unjustified attack and to work toward de-escalation in order to restore regional and international security and stability. So, gyang Qatar na Peter yan na kiyundim yan, nagyang ayam yaw lola, why?
Wait na, Peter Wena, naging atigyan na kaya ata kaging era na unjustified. Udi na hindi makatarungan. Unjustified. Agu, kailangan natigyan, kaway, na toward de-escalate. Eman na niya na makabubag yung na tension. Udi na mitargag yung na di ka tidawa. Kaway, in order to restore regional international security and stability. Para tigyan naman na niya na ma-restore yung pagkatitak na.